nongeye kubaha ikaze ku makuru y'imikino ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Kuri uyu wa kabiri kuri Paris Stadium hakiriwe imikino ibiri ibanza kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro. Ikipe ya Paris FC inganya na Gicumbi FC igitego kimwe kuri kimwe, mu gihe APR FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego bibiri ku busa. Nibugeze kuri channel bwa mbere ntiyugende udakoze subscribe kugira ngo ujye uba wa mbere mu babona amakuru tubagezaho. Ni imikino yatangiye ku isaha ya saa sita n'igice, aho Gicumbi FC yabanje kwakira Polisi banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ani Erijo yafunguye amazamu ku gitego yatsindiye Polisi FC ku munota 36 kuri penalty. Igice cya mbere kirangira ari igitego kimwe ku busa, mu gice cya kabiri Ntibazo Nkiza Juma yishyuriye Gicumbi FC ku munota 84, umukino urangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Umukino wa kabiri wari uteganijwe saa 9 n'igice ariko utangira ukerewe iminota 6, aho Kiyovu Sport yari yakiriye APR FC. Aya makipe yaherukaga guhura kuri shampiyona tariki ya 14 Gashyantare 2026 anganyiriza kuri stade Amahoro igitego kimwe kuri kimwe. Nubundi mu minota 55 igice yerekanye umukino mwiza, nubwo cyarangiye anganya ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri APR FC yatangiye ibona igitego cyatsinzwe na Jibril Watara nyuma y'ikosa myugariro wa Kiyovu Sport Obiang wari winjiye asimbuye yakoze akitangira umupira, maze uyu munya Burkina Faso nawe ntiyazuyaza awushyira mu izamu rya James Desire Bienvenu. Obiang wari wasimbuye Rwabuhihi Placide yakomeje kugira umukino mubi kugeza ubwo nanone yakoraga ikosa ku munota 73 agashaka gushyira umupira ku mutwe ntawufatishe, maze ukifatirwa na William Togi wari umaze gusimbura Watara. Uyu mupira William Togi yawuhaye neza Mamadusi, bari binjiranye mu kibuga nawe ahita awushyira mu izamu rya Kiyovu Sport atsinda igitego cya kabiri. Kiyovu Sport itagize igice cya kabiri cyiza mu mikinire nk'uko yari yabigenje mu gice cya mbere, yakomeje gusunika ngo ibe yabona igitego, ariko yaba Uwineza René, Moise Sanja Buraya waje asimbura bose ntibyashoboka ko bareba mu izamu rya Hakizimana Adolphe. Birangira APR FC itsinze ibitego bibiri, Kiyovu Sport nta gitego yatahanye. Mu yandi makuru nuko Manchester United yatangiye gutegura neza gahunda yo kugura abakinnyi mu mpeshyi, aho umukinnyi wo hagati wa Middlesbrough Hayden Hackney ari mu bakinnyi bari mu rutonde rwabo. Nkuko Team Talk ibitangaza, United izakomeza gukurikirana hafi umukinnyi w'imyaka 23 mu gihe iri gusuzuma uburyo bwo kuvugurura igice cyo hagati mbere y'igihe cy'imikino gitaha. Hackney ari mu bakinnyi bitwaye neza cyane muri Championship, kandi hari icyizere gikomeye ko azabakina muri Premier League umwaka utaha, yaba azamutse hamwe na Middlesbrough cyangwa aguzwe n'ikipe ikomeye. Biteganijwe ko Manchester United izahindura byinshi mu kibuga hagati mu mpeshyi. Hari abakinnyi bakuru bashobora kugenda, kandi ubuyobozi burashaka gukongeramo imbaraga nshya n'uburyo butandukanye bwo gukina. Bari gusuzuma abakinnyi basanzwe bafite izina ndetse n'abato bari kuzamuka neza mu gihugu imbere. Hackney ari muri abo bakinnyi. Ni umukinnyi ufite ubuhanga bwo kugenzura umuvuduko n'umukino ari nyuma gato, kandi ashobora no gutwara umupira akawujyana imbere yizeye. Ashobora gukina nka nimero 8 utera imbere cyangwa agakina inyuma nka playmaker, ibintu byatumye agereranywa n'abakinnyi ba Premier League bahuza imbaraga no gutuza mu kibuga. Mubano na Carrick ushobora kuba inyungu kimwe mu bishobora gufasha United n'umubano wa Hackney na Michael Carrick. Carrick wahoze akina muri Manchester United ubu atoza Middlesbrough
Middles Truth niwe watoje Hakimi kandi yagize uruhare rukomeye mu iterambere rye. Irushanwa riragenda ryiyongera mu kwezi kwa Mutarama. Middles Truth yanze kugurisha Hakimi nubwo Nottingham Forest na Tottenham bamushakaga. Ikipe imufata nk'umukinnyi w'ingenzi mu ntego yayo kandi ntiyashakaga kumurekura hagati mu mwaka w'imikino, ariko mu mpeshyi ibintu bishobora guhinduka niba batazazamuka muri Premier League. Ibibazo by'amafaranga n'icyifuzo cy'umukinnyi bishobora gutuma habaho ibiganiro byo kumugurisha. Everton nayo iri gukurikirana uko ibintu bizagenda bituma irushanwa ryo kumwegukana rirushaho gukomera. Inkuru ivuga ko umukinnyi w'umunyabrazil witwa Murilo ukinira Nottingham Forest muri Premier League y'Ubwongereza y'umyugariro w'imyaka 23 amaze kwigaragaza nk'umukinnyi ukomeye kandi ufite ejo hazaza heza, ari nayo mpamvu amakipe akomeye atangiye kumwifuza. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Football Insider, Chelsea niyo iri imbere ku rugamba rwo kumusinyisha, isize inyuma Liverpool. Bivugwa ko Murilo ashaka kuva muri Nottingham Forest mu mpeshyi itaha, cyane cyane niba iyi kipe yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Uyu mukinnyi ngo ntiyifuza gukina mu cyiciro cyo hasi, ahubwo ashaka gukomeza gukina mu rwego rwo hejuru no mu marushanwa akomeye. Chelsea iri gushaka kongera imbaraga mu bwugarizi bwayo kuko ishaka abakinnyi bato bafite impano n'igihe kirekire cyo gukina. Murilo agaragaza ubushobozi bwo gukina ku muvuduko wo hejuru, gutsinda imipira yo mu kirere no gutuza mu bwugarizi. Kuba yakwerekeza muri Chelsea byamuha amahirwe yo gukina amarushanwa y'i Burayi no guhatanira ibikombe bikomeye. Ku ruhande rwa Liverpool nayo iramukeneye kuko ishobora gutakaza bamwe muri ba myugariro bayo. Ibrahima Konate ashobora kurangiza amasezerano, naho Joe Gomez nawe amaze iminsi avugaho kugenda. Ibyo bituma Liverpool ishaka undi mukinnyi ushobora gusimbura. Igiciro cya Murilo gishobora kugera kuri miliyoni 50 z'amayero, ariko gishobora kugabanuka niba Nottingham Forest imanutse mu cyiciro cya kabiri. Muri rusange inkuru igaragaza ko Chelsea iri imbere mu biganiro, ariko Liverpool nayo iracyafite amahirwe. Icyerekezo cya nyuma kizamenyekana mu mpeshyi y'igurwa n'igurisha ry'abakinnyi. Mu nyemerere tubashimire amakuru yaragezweho uyu munsi. Andi makuru na hejo, ariko ntiwajye gukora subscribe cyangwa se ngo wajye gutanga igitekerezo kugira ngo YouTube channel yacu irusheho kugenda itera imbere. Iyi ni Pacific Sport Official. Imana ibarinde. Ciao.